Yesu nizere kumeze neza cyane wowe ukurikira Wisdom TV Rwanda wakoze subscribe ubana natwe umunsi ku wundi bagasoreka n'intwaye ikaze makuru abavugwa hirya no hino ku isi. Hakizimana Rashid rero yakatiwe igifungo cy'imyaka 7. Urugero ko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruri Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda rwahanishije Hakuzimana Abdul Rashid igifungo cy'imyaka 7 n'ihazabu ya miliyoni 1 nyuma yo kumuhamya ibyaha yarakurikiranyweho birimo guhakana jenoside yakorewe Abatutsi, gupfobya jenoside, gukurura amacakubiri muri rubanda ndetse no gukwiza ibihuha yakoze yifashishije umuyoboro wa YouTube. Naboneka zino mbuga nkoranyambaga no kuzitondera ko rimwe na rimwe akorerwaho ibyaha bitandukanye kandi navuga ngo n'ibihano byabyo bihari. Anabwira rero kwitondera uko bakoresha zino mbuga nkoranyambaga bitewe nuko zagukiza kandi zikakwicisha. Arumva rero ko uyu nguyu ushinjwa gupfobya jenoside yamaze gukatirwa akaba yamaze gukatirwa rero igifungo cy'imyaka 7. Hakuzimana Rashid rwanishije Hakuzimana Abdul Rashid igifungo cy'imyaka 7 n'undi n'ihazabu ya miliyoni 1. Ingwi rero kandi uretse gukwirakwiza amacakubiri muri rubanda yashinjwa kandi no kwiyaza ibihuha yakoze yifashishije umuyoboro wa YouTube. Ni icyemezo cy'urukiko rwatangarijwe kuri uyu wa 8 ukwakira 2024 i Nyanza. Urubanza rwa Hakuzimana rwaherukaga muri Nzeri 2024 aho ubushinjacyaha bwamusabiraga gufunga imyaka 14 mu gihe we yasabaga kugirwa umwere nubwo atayireguye ko byaha byose yaregwaga kuko yari yarahisemo guceceka mu rukiko. Yavugaga rero ko igihe cyose yagiye atumizwa mu rukiko byabaga mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse ko ntawamureze ahubwo we yari yiteguye kurega umushinjacyaha ko yiyitirira ubushinjacyaha. Rashid rero wari witeguye kurega ubushinjacyaha ko yiyitirira ubushinjacyaha yakatiwe imyaka 7 nyuma y'igihe aburana yaranze kuvuga. Hakuzimana Abdul Rashid yatawe muri yombi ku 28 Ukwakira 2021 yaramaze hafi imyaka 3 maboko y'ubutabera aburanishwa. Kuri wa 8 Ukwakira rero 2024 ubwo hatangazwaga umwanzuro w'urukiko rwavuze Hakuzimana hamijwe ibyaha byose kandi ko akatiwe 1/2 cy'igifungo ubushinjacyaha bwifuzaga ko bwo bwamwifurizaga imyaka 14. Yakatiwe rero 1/2 ikaba imyaka 7 y'igifungo ndetse n'ihazabu ya miliyoni 1. Kwa 10 Nzeri 2024 ni mu rubanza ruheruka ubushinjacyaha bwagaragaje ko bwifuza ko Hakuzimana Abdul Rashid yahamwa n'ibyaha byose byamuregaga birimo gutangaza amakuru y'ibihuha. Ariko nyamuneka ihora inibutsa abantu ko gutangaza amakuru y'ibihuha ari icyaha, ni icyaha gihanwa n'amategeko. Si impamvu wenda abantu bakomeza kugenda babirengaho bagakora icyo cyaha, guhakana no gupfobya jenoside n'ibindi agahanishwa igifungo cy'imyaka 14 n'ihazabu ya miliyoni 1. Ariko rero akaba yaraje guhanishwa 1/2 cy'imyaka yari yasabiwe. Ari mu baburanyi bakunze kugora ubutabera cyane aho yagiye agaragaza kutumvikana n'urukiko akinubira uko afunzwe ko adahabwa ikoranabuhanga rigezweho ngo yifashishe mu manza ze n'ibindi. Rumwe rero mu bagiye baburana bagoranye
Hakuzimana Rashid rero yakunze kuvuga ko ari umunyapolitike, akavuga ko ibyo yarezwe ari ibitekerezo bye yatanze kuri YouTube, ariko kandi abantu bakibagirwa ko YouTube nayo ni umuyoboro ugira amategeko. Igihe hari ibyo warenzeho guhanwa n'amategeko rwose, ibyo biba biri likely possible, maze biba bishoboka. Ubutabera rero bwavuze ko buri maso guhangana n'abapfobya cyangwa se abashaka kugerageza gukwirakwiza amacakubiri no gutangaza ibihuha, vuga ko ukuboko k'ubutabera ko rwose kutazaborohera. Rashid rero akaba yakatiwe imyaka 7 rwose, imyaka 7 n'ihazabu ya miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. N'ihazabu ya miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Ariko kenshi wumva bamwe mu cyangwa se bamwe mu baburana basa naho bahakana ibyaha baregwa. Akenshi wumva ko ahanini bigoye ko bazatsinda. Ku itariki ya 10 z'ukwa cyenda nk'uko nabibabwiye, ubushinjacyaha bwasabiye Hakuzimana Rashid gufunga imyaka 14, ariko akaba yakatiwe 1/2. Ubushinjacyaha rero kuri ubu bwari bwasabye urukiko rukuru urugereko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rurereye mu karere ka Nyanza guhamya Hakuzimana Abdul Rashid ibyaha akurikiranyweho, agahanishwa igifungo cy'imyaka 14. Nuko ashinjwa ibyaha bitandukanye nk'uko nabibabwiye haruguru, birimo gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi, guhakana cyangwa se gukurura amacakubiri muri rubanda, ndetse no gukwiza ibihuha hakoreshejwe ikoranabuhanga. Ku nshuro byaba biteganyijwe ko Hakuzimana atangira kwiregura icyaha ku kindi, gusa ubwo yahabwaga umwanya yahisemo kutabivugaho. Icyakora asaba ko yarekurwa ngo kuko amaze imyaka irenga 3 afunzwe kandi arengana. Aho kugira ngo rero Abdul uyu nguyu aburane yiregura ku byaha akurikiranyweho, we yavuze ko rwose ngo arengana ndetse yagakwiye kuba arekurwa. Hakuzimana Abdul Rashid rero aho umwanya ngo avuge ku bihano yasabiwe, ngo yamaze gusabirwa imyaka 14 n'ihazabu ya miliyoni 1. Yavuze ko we nk'umunyapolitike hakwiye kwemerwa amategeko kandi yanatanze ibimenyetso. Biteganyijwe rero ko urubanza rwe rusomwa mu Kwakira, nibwo rwaje gusomwa rero, maze Abdul uyu nguyu ahanishwa igifungo cy'imyaka 7 n'ihazabu ya miliyoni n'ihazabu ya miliyoni 1. Ngibyo rero ibyo naba mbabwiye, hanyuma ngewe n'ubundi tuze kubana amakuru agiye atandukanye abavugwa hirya no hino mu isi.